Razgovori sa dervišem. Derviševa bašća nije odsjavala ničim drugim čim nisu i ostale bašće. Mada je bila očuvana, dovedena u sklad nad kojim je neko naočigled bdio, niti je taj često bio viđen u poslu, niti je to odista bilo išta drugo do lijepa bašća. Njen vlasnik se jeste često viđao u njoj, obično u nepomičnom stanju mirovanja, uz poneki pih kahve i duboka uzdaha, nakon kojeg bi slijedio kratak period sa zatvorenim kapcima i uzdizanjem glave ka gore. Znaju svi za derviševu kuću, za dvorište, za njen položaj u sredini predgradskog naselja, po svemu samo kućanstvo kakvo ga još uvijek zamišljamo u kolektivnoj podsvijesti. Ono, zauzeto sobom, ali spremno da uvijek bude konačište dobronamjernim dušama. Znaju i za čovjeka koji tu živi, koji u stvari nije derviš, niti se tako zove, ali bivao je tako prozvan zbog malo teže opipljivih razloga, koji su obično najčvršće vezivno tkivo. Titula dodijeljena od strane šire komšiluka upravo emituje iz teško opisivog čvora koji je nastao i čvrsto se drži između tog čovjeka i njegove pojave, a taj čvor je kao neosjetni, nečujni dašak nijodakle i svukuda. Nije on bio, niti je izgledao kao naivni dobričak, iza kojeg obično narod pronicljivo i intuitivno raskrinka, stoji mulj slabosti i zlodjela. Njegova mehkoća je dolazila iz njegove prodornosti, u pogledu i rečenicama koje bi izgovarao, u onome što kaže, a možda najviše u onome što izostavi. Taj jedva uhvatljivi trenutak između izrečene riječi i svjesno odabrane šutnje pred onome što je došlo na izgovor i pogled negdje iza sagovornika i iza vidika, ne bi li uplivao u svijet beskonačnih riječi i misli i odabrao onu koja će zamijeniti, bolje sročiti ili u najgorem slučaju ublažiti bol neminovne istine. Njegove istine i iskrenosti nisu išle na nos i nisu se savijale o rubove krhkog ega sagovornika, već su samo rečene, dostavljene, fino ispečene i začinjene prezervatima kojima treba da ih očuvaju na duge staze, njih u sagovorniku. Opće prihvaćena blagonaklonost dervišu i muhabetima sa njim ostala bi misterija svima onima koji nisu upoznati sa tajnom, koja mu olakšava i više nego što će na prvu zvučiti kada je u sljedećim redovima odam, barem dobrom dijelu čitaoca. Naime, derviševa kapija bi uvijek stajala otvorena u njenom dijelu kuda insan treba da uđe, ali se u derviša nikada nije onako ulazilo. To znaju oni koji su ulazili onako, pa su drugima prepričali slijed događaja koji nastane. Derviš mirno ostane sjedeći u svojoj stolici, sa nogama opruženim na dotrajalu stolicu, obvezanom da bi ostala u životu. Ali kada bi mu se ponudio pozdrav ili začeće besjede, on bi vrlo jasno naglasio: nisam raspoložen za razgovor, svako dobro. Mještani su naučili koji metod ne funkcioniše, mada je bilo ljutih crvenih glava, možda više obasutim sramotom i ljubomorom, osjećajući se obrušeno i ne vidjeći kako neko takav ne zaslužuje najmanje par udaraca u glavurdu, a kamoli neko poštovanje. Kako se pročulo da metod ulaza na otvorena vrata nije ispravan, sljedeći prirodan pokušaj je bio dozivanje sa kapije, što su neki isprva pogodili i prije ovih nasrnuli ih da uđu, a neki su procesom dedukcije morali doći do tog saznanja. Međutim, ni dozivka nije bila garant ulaska u bašće derviša, jer bi se on pritom ustao i prišao kapiji, naslonio se na nju i poručio svom potencijalnom sagovorniku: selam neka je na tebe što poštuješ granice moje bašće, kojim dobrom dolaziš? Nakon odgovora, bez pretjeranih izmjena u formulaciji, derviš bi pitao 3 pitanja. Koji je put do vječne ljepote? Kome odgovaramo za svoje grijehe? Koga čovjek najviše voli? Neke ljude bi ovo pitao samo prvi put, a nekima bi ponovio pitanje nakon par susreta. A neki su bivali vraćeni sa kapije riječima: hvala ti što si se javio, svako dobro. I dovoljno hitrim povratkom da se jasno zna da je tu završio razgovor. Nekima su pitanja zvučala arhaično, klerski, nekima profinjeno i ispunjeno tananom mudrošću, a nekima svakako kao znak očite ludosti koja samo treba da izbije u većim razmjerama. Međutim, niko se nije dao u pretjerano kritikovanje, mada ni hvalu derviša, jer je on bio poznat po još nečemu, što je u javnom mnijenju odašiljalo signale prihvaćenosti kod onih koji ga već drugačije ne mogu svariti. Derviš je uživao u pravljenju džemova, sokova i zimnica, i to sve iz svoga vrta,
kojeg je držao iza kuće, gdje je bilo ograđeno i nije se moglo vidjeti kada je tamo. Sam njegov rad nije mu dao status o kojem je riječ, već to što je uvijek praktikovao da lokalnom dućanu donira količinu proizvoda koje mogu bez ikakve naknade uzeti oni što im treba. I to nisu bili bezvezni proizvodi. To je uvijek bio znatan broj domaćih džemova od rena, sokova, od zove i ruže i znatan broj hljebova koje je sam jesio i koji su bili obično najbolji u ponudi. Ono što je sve začuđavalo je nepostojanje odgovora na ta 3 pitanja, jer je opće poznata stvar da su mu različite odgovore davali ljudi koji su kod njega uspjeli da uđu na razgovor. Teško očiti primjer bijaše kada su na isti dan ušli efendija iz lokalnog džemata, došavši nakon mejtevske lekcije, a pred kraj dana sveštenik iz manastira južnije od grada, kada mu je došao da pita može li preuzeti hljeba u svrhu obreda i dijeljenja siromasima iz sela. Sa tim događajem, za one koji su čuli za njega, otpala je priča o klerskoj prirodi pitanja, ali je ona otpala davno za one koji su dovoljno pažljivo slušali priču o našem dervišu, koji nije derviš ni po kojoj zvančnoj osnovi, već po narodnoj prozivci, ako ima koja jača osnova i kako. Pa su potom neki zaključili da se radi o duši otvorenog srca i razumijevanja šarolikosti, a neki pak nastavili priču još neaktualizirane senilnosti ili bar da su ta pitanja stvar šege i da je trčnost odgovora nasumična, hirske prirode. Istini na volju, da se ne ističu prepirke i uvrede uskogrudnika, slika derviša u preovladavajućem broju glava je bila ona od pejzaža njegove bašče, hadžibega, rozih i ruža raznobojnih, i njega u svom džennetu, kako sjedi i bez iščekivanja čeka novog prijatelja za razgovor. Kako mišljenje čovjeka o vlastitim atributima varira na osnovi i neosnov, nije pretjerano bitno koje mišljenje kada i ko ima prema dervišu, jer ono malo govori o eminenciji i samoj pojavi tog čovjeka, a ne govori nikako o njegovoj suštini i kvaliteti. Od svih tih razgovora, meni je on u jednom navratu prenio 3, njemu bitna da ih čujem, koja su bila više od razgovora, događaj. U sljedećim redovima vam ih, uz njegovu dozvolu, prenosim u cijelosti.